They say me ma me okasa fra brochire. Tie me ma me okasa fra brochire say Dormaafuo ne Asantefuo nka ho. Dormaahene mo ani na wo. So wo ani na wo e be chewa bu wo. Dormaahene wo ese ye tu fra konya so. Ese ye tu fra konya so serious because the other bag no Dormaahene. Otumfour na ya enka parliamentarians enka Ghana 24 politicians go Otumfour. What did you have? Mammy, Jamislow, Jajana, Mimbofu, Yatomani, yet you are Ghana 24. Mr. Nabotomani, Nabotomani, about Yatomani, Dormaahene dia we Otumfour na kasa ya enka parliamentarians enka politicians ke yokoko ahifie enam sa wonya hina wudi muti obi afiu na wudi na na atem wanyina wo wanyini aduru ba bia wa na fa ho wudi na na atem kra obi anfa ho because na wanyini anu kra wagu nanim ase wa acha wo plasia wo de kasa wo social media so shawo plasia wo de kasa wudi di Otumfour di akufo atem na na Dormaahene na na do be fra konya so me hwefo wo kurom abre wonim sa de enhwefo nyanka be bre e wo kurom yeto yetini ka na Jonas no ma no odese no se me spako Jonas ma me so o ma me besumsuo na o ma me to me so be kɔ so wo Dormaahene me kaseti ya na to me a eno me be kɔ wo busina so because se wo ye panyini ya wutufo wo ye panyini bia wo kyerɛ ma nkura na di panifo atem ti wo fata sana nature tie na na Dormaahene ogu Dormaahene mase na na Dormaahene wudi titimu aba na na Dormaahene baba pagana focho bra na baba pagana focho ne ntiase sa chimi na captain smart mutimi no ye youth yankosua eti na na Dormaahene sa wonim say captain smart anya viewers Jonas anya viewers na anya viewers wo person anya viewers dia yeso ye beji viewers ho so pese e jibi wazia Otumfour kasa utim se wanyene kasa social media na wo kasa se dia wo de ade bibia yira wo baby na me wo de kasa na mu jam ya watwa metra ho Sabato ma hai ma me metra wo me jo so obi a wo platform isu bia Sabato wonim bibi ma pon adwuma aba na me hwe program na mintimintna de me honam ye me no se me hu de me nkakra hey Dormaahene you pese me busa question bi papa e dey ne how Sabato ma pon adwuma ese nka me kodan so mintumi no me da ne mani ate no masori abetena platform so hwe na me nka nkire wo kura nsase na wo tonton Dormaaho no nsase na wo tonton no sika na wo gie no watumi dia ye bibi wo dia timi atumpon bi wo kurom ho ta wo gige nkofo sika wo ton asase na wo gisika no wo tua tax kura ma e ba cha wa wo se me fro no fa your number no na empa link ni ma ne bra di papa your friend say Sabato Dormaahene no nsase no tonton no o tua tax kura ma kuro no o tua tax ma Ghana wo pese wo kuro yi wo tua tax wo na wo ton asase wo dia na me bam cha na do tua na mo kat video ma president me say emre do so wo ni bi o ton asase wo Ghana bi o tua tax asase do bu abaton wo de kwa ban mu na o tua won tax Sabato mame fire kakra Evelyn Taylor se me ba platform isu na o sister Evelyn man fire me da me na mame fire kakra Sabato ya be ko school America ho nyansa kakra yesua no e wo krom hanan se ye de boye man kakra mumu sori a mu pese o my Ghana eyeye but mu ye niam bia mu ntua tax aha wo ko ta akola aduane kra no ye de tax atoso mumu sa Dormaahene se ensase na oton wo Dormaahene krom ho no watumi aya account bi se maton asase ba ku mienu miensa enti tax asese mitua ma Ghana ni ba ebida enti ye ka obi o ye dodgy a he is the number 1 dodgy look sabwe na otinam awefo a woni dikai enti nana wo be ka kire se twini Jonas Frema emmoa bi agimifuo wemu ade o moti social media enye no wo endorse a na che se wo hye o machi
Combre na una ubo mu putupa. Mi bisa say wo ka kire na do say onkofo mo na omi so mo kwan Ghana be koso no. Dormaahene nchiri nkoso. Kofa wo mo. Wo ankasa fo mo na bu akunya mo wo doma na mi omu mbu doma na enye fe. Ema Dormaahene nyina enye adwuma enye wo Dormaahene wo nam ko tal papa asphalt so a eye na adodankwa akufu ado. Oh, kasa about project ye neglect. Hey, and the could be in this fuechi and aquasha tabo species ni bia penanti nana shewechiwati nana Daniel Mensa Ajiman Bedu. The second akunya no betoy now buy na fin tale ho anka enye wa ho ase wotiso. I'm telling you, you catch it all. So, ethnocentric, you know, person with the bang. Wow, Nana. Nana, she was cheap. Wow, and coca santin tokwa. No, mudin no more, say. And ye name any biaban ye giant tokwa. And you biaban ye giant tokwane war. Nanka santin kum. Omunim Johnny. Idi asante no. Eye asa war because of war. Let us unite. Sa nantim jakari. Ebe ye sa nantim jakari yo sa etunifu bia wati. Nantim jakari so ane man ko born wo fiase. Is that what you want to repeat? I know now pese. Wo san so do my mind e bono. Oye nana o mbetena kunya kase so nkasa sa ena wo kasa so a sebi enkura ye baase ye ne ye de chensen ba o kasa na wo kasa no ma yentimi nsonsu mfiri enya wo be kasa ne ye begina ho no ma because edi Dormaafuo so montimi nya asem papa bia se bi nkan kire mo manhene no munya asem papa bia nkan kire no because wo ye no ogumanu ase odi ngwase na eka akunya no ebe kakra ye ka Dormaa akunya ene beba some of us because ye pese ye himfu enim banyam because wo kwa other countries aye na ye ti sa in America democracy no untimi nkogina American American president as them. You cannot do that. Untimi nyesa that. So in American life they say between Jonas mo Jimmy Kevin Taylor mo no better na hoye no can say just like that. You cannot do it. You can democracy so you fan who dia your fan who dia no it is within